ito sa paliwanag na itinaw mo manangad sa trabaho sa pagsuporta ni kan Commission on Worship hindi sa pagdebosyon ki Santa Maria. Sa imo na mamatean sa lambang aldaw ikan panawan sa kamundoan sa kahorasan simong pagkamuot lugod sa mong kaugmahan o inanin kaligtasan. Reyna ning bilog na kinaan sa imo danay ang kaugmahan sa lambang aldaw ikan dahilan kan samuyang paginhawaan ansik mong pagmangnulukot sa mong mamatean o inamin kaligtasan. Asil inanin simbahan si mo minanulo sa mong banwaan sa mong danay na pagdebosyon sa Diyos inaaral si mong intersesyon sa simong pag-ampon, pagtubod, parigunod, o inamin kaligtasan. Inasing patronan ni Albay sa imong gabos nagpumuraway sa lambang aldaw ngin sa muyang buhay maglingkod sa kapwa kami tabangan magkamuron nyo magkaminatan o inanin kaligtasan. Ipangibig mo kami sa Diyos ako